Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC hakakat sautar ukula lengkot arja arpusan kalau penlong ke jing Pynithuh pajba yaki kat prangot ki Kyrtong jongka ki banya kon yak election MDC syaka Giant Hills Autonomous District Council haka jingalang bala penlong ha CTC Orchid Thatlasken West Giant Hills District. Yakini ki Kyrtong la Pynithuh dauba Vincent H. Palau MP Lok Sabha Barim ubadairu Presiden ke MPCC. Ki Kyrtong ki banya aireng haka election MDC syaka Giant Hills Autonomous District Council ki kentup yo ba Romeo Lingdo na War Central uba Madan Bai Rambai na Amwi Kliterchi uba Jona Renja na Modmai Nongkro baruba perkhat bah perpet na Minsngat Kanduli. Nang ta ka kong banikas labang na barato mukro kabadai tang maka ka Longkmie uba Rikot Parien na Sapai Sa Sneang uba Welpart Suchiang na Raliang uba J Trailang Suchiang na Shangpung uba Yoniki Pawa na Mutlong Sokanpor uba Cyril Suja na Sutunga Nongkli baruba Grimlang Dekar na Narpo uba Bitos Sari na Mukla Umulong uba Katban Biang Lamare na Natiang uba Richard Singh Lingdo na Minso Nongjingi uba Saran Paswet na Joy South uba Lal Williama Taitien na Saipung Nongkli uba Bashan Tangliang na Sumer uba Brosen Siang Shai na Musnyang Rengat baruba Pinbiang Mi Lalu na Mukayao. Nakaliang ba Vincent Pala ula kentu ye ki Kyrtong ban Longki Bastat na Margariti Dostor kadan hakabor ke District Council kumjo ban wanra jing mentoy ya ki nong shong snong. Ula kentu ru bahaka por let yalam dan kam ban kenno kentho ya ki wei ne ban maham yano kumbale ki wei ki parti na mar ki pajba hakajok menta ki la tip lot ya ki nong rem ka parti bat ki long ru ki nong shong snong ki Bastat batip. Kawai Jumlah kamu hal juga dia sunang tua. Kawai ukwa ong wa hari lom kasi jangkia yang i kaman katni ka jingsen char piwutit banenya. Hani hari lom kasi jangkia do yopi ka District Council Kamtam apo Kasihils uwiu MLA uwiu MDC. Andai kat hani jangkia man uwiu MLA emi so sangut ki MDC. The M ke jing yeper apo Kasihils daman go ka election MDC daman go kam ka election MLA hi. The hani na Giant Hills yang i the election MDC barabor mi hak ko ka mandate wa ka election MLA na ka election MP. Iba Giant Hills ko khian ki constituency wa duna ki nong thabot the hak krek stom kan manang khian hak krek stom ki candidate hak krek stom ki block president hak krek stom ki district president hak krek stom ki manbay ki mahila hak krek stom ki youth hak em ke jinge jan ke jinge to wa ki nong pelai snong the UP wa ki he yang go VP the bangim ki he snong di ba korbor he snong ang i chekini ki thai em kor kom jet ki the kawi ka system kawi ka dostur kawi ka practice dre em ki cha bangim kerpari ki candidate untuk uman di Sorong memkamu ya kenok kentai ke election di benta kiri tuan memkamu ya mai memkamu ya maham ni de yo pi kamu maham kiri tuan memkamu gitu ro ki pai ba ke chuk ko kat ni to ki nong jet to ki basta tiki ke jinglong yang i ke yung ke sem yang i tiki ke parti yang i tiki ya ke background ke yang i ite da kerpari ki nong song song tapi kan ki candidate kapal IPU M ke mesin saurit M ke mesin kerlang kan M kata employ sekatong kawan-kawan ke kelampi hamadan kawan-kawan ke no ke kelampi holai campaign pi reflects ke ya ke parti ke yang i ke national party benda M hadeli le M Shillong le M harilom jantia ni to M one voice ke jok kan ke sur wa ke jingkwa ke yang i to usin sarha ke jingkwa yang i to penbang ke jingkwa yang i to ukrelang we kinong song snong ke jingkwa yang i to u emi ke mensin ko u yada ya ke jai ru yang i kete to ke jingkwa yang i to ong klo ni gibru to yo ke jing sinchar de lehe to ong yo ke jing sinchar di mentah cimet le cium yang i re to emi ke jing etilut ke jing krestom salsi dunai ke man be wan sekmat dok ke wi ke man behi ladang em ju man be ju wan kwa wan sekmat le e kupti na boy daw em bangbon bisik orang pelai
hoi ular kiman be kwai promote kiman be le ki Kyrwoh nang wa sensar kadar yo man ko complete sensar kadar yo man ko voice kiman be ko kasur ko yang ki cepat kani nakelangnya. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.